Yes, twongeye kubaramutsa muri iki gitondo tubabwira ngo igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese mudahwema kwibanira natwe ku nkuru n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Reka twizere rero ko mumeze neza, reka twizere ko Nyagasani abarinze neza. Natwe rero tugarukanye amakuru menshi cyane. Si amakuru menshi gusa ahubwo ni n'amakuru akomeye ariko tugeraho kano kanya muri kino gitondo cyo kuwa gatandatu itariki 10 Mutarama umwaka w'2026. Ni amakuru menshi cyane rero ari guturuka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru avuga ko intambara iri muri Kongo yagutse, itakiri intambara ya Kongo gusa ahubwo yagutse ikaba intambara y'akarere. Turaje tubirebere hamwe, mbibutsa ko muri kumwe na 6berry official nk'ibisanzwe. Nimba uri mushya hano nyamuneka mwandira kuri subscribe kugira ngo turusheho kwagura umuryango, tunarusheho kwibanira mu buzima bwa buri munsi. Ngayo nguko rero, nguko uko byifashe. Amakuru tugiye gusangira ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru avuga ko ubu ngubu tuvugana ibihugu byinshi byamanutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twahera nko ku gihugu cya Zambia. Igihugu cya Zambia cyamajije kumanuka, biravuga ko kandi kimanutse gisanga igisirikare cy'u Burundi FDNB, ndetse twabonye ko Tshisekedi yamajije gusinyanya amasezerano na Tanzania. Bivugwa ko Tanzania nayo igiye kohereza ingabo zisaga 12,000 mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa, Angola nayo igiye kwimanukira ndetse na Afurika y'Epfo mu rwego rwo guhuriza hamwe imbaraga zo guhangana n'umutwe w'inyeshyamba wa M23. Ngira ngo murabyumva ko intambara igiye kuba iy'akarere, si ya Kongo gusa. Intambara biravugwa ko ubu ngubu igiye kwaguka. Ibi bintu biraherera hehe? Mu yandi makuru tuza kureberaho, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimirwa cyane ku ntambwe ikomeye imaze gutera yo gushyiraho uruganda rukora ibikoresho bya gisirikare mu mujyi wa Likasi, aho ngaho akaba ari muri Katanga. Aya ni ayandi makuru nayo tugiye kuba twaramburira hamwe mu kanya, tukayava imuzi n'imuzingo, tukarebera hamwe iby'urwo ruganda. Si ibyo gusa kandi, biravugwa ko abasirikare b'u Rwanda bagera ku 15,000 bamaze koherezwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva intambara ya M23 yatangira, ndetse kandi ko bafite ibikoresho bikomeye bya gisirikare, ndetse biravuga ko harimo n'abasirikare bagera ku 9,000 bivuga ko boherejwe mu gace ka Uvira, bakaziyongeraho abandi 500 bagomba kwerekeza i Karemi, aho bivuga ko uwo mujyi ugomba gufatwa cyangwa se ugomba kujya mu maboko y'izi ndwanyi ahagana ku itariki ya 15 Mutarama umwaka w'2026. Ibi bintu bizaherera hehe intambara kwigiye gukomera? Ngayo nguko ni amakuru tugiye kuba twaramburira hamwe, turebere hamwe ese izi nyeshyamba koko zizaba zafashe i Karemi kuri ino tariki. Ni ibintu byose tugiye kuba twasesengurira hamwe, ariko ku rundi ruhande hari andi magambo akomeye inyeshyamba ejo zavuze i Goma. Amagambo nayo turaza kuyagarukaho. Bafashe ibyaha byose bakora babigereka kuri Tshisekedi, ndetse bavuga ko bagomba kumufata bakamushyikiriza amahanga, ndetse akamurikirwa ibyaha byose ngo yagiye akorera inyokomuntu. Ibi bintu nabyo turaje tubigarukeho. Ngayo nguko, ntago turi butinde mu bintu byinshi, gusa nakubwira ngo dufite urubuga rwa WhatsApp tujya duhuriramo tugasharinga ibitekerezo, amafoto n'amavideo aba yabonetse tukayashyiramo kugira ngo mubashe kubona ukuri kubiba byabaye. Kwinjiramo nta kundi, napininze link muri comment, uragenda ukandeho, urahita winjira ku buryo bworoshye cyane. Uhita winjira muri groupe ku buryo bworoshye cyane. Ngayo nguko rero, reka
turebere hamwe amakuru yacu, amakuru aramutse tuyasesengure ku buryo bwimbitse. Reka nizere ko turi kumwe gatanu kuri gatanu. Niba muri kunyumva mu nkandire like, munyereke kabisa ko tuba turi kumwe. Ni ukuvuga ngo amakuru aturuka mu majyepfo ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko abasirikare benshi b'igihugu cya Zambia bamaze gushyika mu mujyi wa Lubumbashi bitwaje ibikoresho n'ibirwanisho bya gisirikare. Abo basirikare bavuga ko baje gufasha no gutabara Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bihe by'umutekano muke uri mu bice bimwe by'igihugu nk'uko ayo makuru abivuga. Ingabo za Zambia zitezweho kwifatanya n'izindi ngabo ziri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zirimo iz'u Burundi, Tanzania, Angola na Afurika y'Epfo mu rwego rwo guhuriza hamwe imbaraga zo guhangana n'imitwe irwanya leta ya Kongo. Ayo makuru akomeza avuga ku ruhande hari ibihugu n'imitwe yitwaje intwaro birimo gushinjwa kugira uruhare muri iyo mirwano, harimo u Rwanda, Uganda, Kenya ndetse n'abarwanyi b'abanyamahanga barimo n'abakomoka muri Somalia bavuga ko barwanya biyita inyeshyamba za M23. Sori ko barwana biyita inyeshyamba za M23. Bamwe mu basesenguzi b'ibi bibazo by'umutekano bavuga ko iyi ntambara iri gufata isura yihariye, aho bayise guerre neurotique bantu, bashaka kugaragaza ko irimo impande zitandukanye zishingiye ku turere n'inkomoko z'ibihugu birebwa n'iyi mirwano kugeza ubu. Mu yandi makuru, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo irashimirwa cyane ku ntambwe ikomeye imaze gutera yo gushyiraho uruganda rukora ibikoresho bya gisirikare mu mujyi wa Likasi, aho ngaho akaba ari muri Katanga. Iyi ni intambwe igaragaza icyerekezo cy'igihugu mu kwigira no kwiyubakira ubushobozi bwacyo cyane cyane mu bijyanye n'umutekano ndetse n'inganda. Gushyira mu bikorwa uyu mushinga bigaragaza ko iterambere rirambye rishingira ku gukoresha neza umutungo kamere igihugu gifite, kuwuhindura ibisubizo bifatika bifasha igihugu kwihaza no kugabanya gukenera ibyinjizwa hanze. Abasesenguzi bagaragaza ko mu gihe hashyizweho imiyoborere myiza, ubunyamwuga n'ubunyangamugayo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ubushobozi bwo gukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwirindira igihugu no mu bindi byiciro by'inganda bitewe n'ubwinshi n'ubwiza bw'umutungo kamere ifite. Iyi ntambwe ifatwa nk'isomo rikomeye ryerekana iterambere ry'igihugu rishingira ku gufata ibyemezo bikomeye, gushyira imbere inyungu z'abaturage no kwizera ubushobozi bw'abanyekongo ubwabo. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Loni ivuga ko umutwe wa M23 cyangwa se uwatwirwaneho ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ufite isano itaziguye n'ingabo z'u Rwanda. Iyo raporo isobanura ko M23 cyangwa se twirwaneho ari izina rikoreshwa n'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa bya gisirikare bikorerwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Nk'uko iyo raporo ibivuga, ibi bikorwa bya gisirikare bigamije kwagura no gukomeza influence y'u Rwanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mijyi ya Goma na Bukavu, bivugwa ko iri mu mugambi wo kuyomeka ku Rwanda. Impuguke za Loni zigaragaza ko kuva mu myaka isaga 30 ishize ubutegetsi bwa Kigali bwagiye bukoresha imitwe itandukanye yitwaje intwaro mu bikorwa byo kwivanga mu bibazo bya Kongo, harimo AFDR, RCD, CNDP kugeza kuri M23. Raporo ikomeza ivuga ko kuri ubu ibikorwa bya M23 muri Kivu y'Amajyaruguru na twirwaneho muri Kivu y'Amajyepfo biyobowe n'ingabo z'u Rwanda zikoresha intwaro ziremereye kandi zigezweho, mu gihe abarwanyi b'abanyekongo bari muri iyo mitwe baba badafite ibikoresho bihagije. Ibi ngo bikorwa ku bushake hagamijwe kwirinda ko abarwanyi b'abanyekongo bazahindukira bagatera u Rwanda mu gihe haba imyivumbagatanyo, nk'uko ayo makuru akomeza abivuga.
ndetse abasirikare b'u Rwanda bagera ku bihumbi 15 bamaze koherezwa ku butaka bwa Kongo kuva intambara ya M23 yatangira, ndetse bafite ibikoresho byose bya gisirikare, harimo n'abasirikare bagera ku bihumbi 9 bivugwa ko boherejwe mu gace ka Uvira, bakaziyongeraho abandi 1500 bakerekeza i Kalemi, aho bivugwa ko uwo mujyi ushobora kugwa mu maboko yabo ahagana ku itariki ya 15 Mutarama mwaka w'2026. Raporo y'impuguke za Loni inavuga ko umugambi w'u Rwanda ari ugutegeka ku buryo burambye uduce twigaruriwe hashingwa akarere kigenga mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyi raporo kandi ishinza uwahoze ari perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila kuba umwe mu bantu bagize uruhare rukomeye mu korohereza ingabo z'u Rwanda kwagura ibikorwa byazo muri Kongo. Byongeye kandi iyi raporo igaragaza ko hari bamwe mu basirikare n'abanyapolitike ba Kongo bafitanye imikoranire na Perezida Paul Kagame muri ibi bikorwa bya gisirikare bikomeje guteza umutekano muke mu karere. Haravugwa kandi amakuru menshi yerekeye umutwe witwaje intwaro wa M23 gukorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uwo mutwe urashinza leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro y'abaturage izwi nk'abawazarendo kuba aribo bagira uruhare mu bwicanyi bwibasira abasivili. Abayobozi ba M23 bavuga ko biyemeje kurinda Kongo n'abaturage bayo, ndetse bagakoresha amagambo akakaye ashinja perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko ayo magambo abivuga. M23 igaragaza ko ifite intego yo gufata no kuburanisha perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, imushinja kuba afite uruhare mu rupfu rw'abantu bavuga ko babuze mu ntambara imaze igihe mu gihugu. Hagati aho, andi makuru aturuka mu karere agaragaza ko ingabo za Zambia zatangiye kugera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ubutumwa bwo kubungabunga amahoro. Izo ngabo zivuga ko zifatanya n'iza Kongo mu bikorwa bigamije kugarura umutekano nk'uko bigaragara mu mafoto yagiye akwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Abakurikirana iby'iyi ntambara bavuga ko M23 iri mu gitutu gikomeye cyane cyane nyuma y'amagambo aheruka gutangazwa na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasabye ko M23 isubiza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uduce twose yafashe. Ibyo byakurikiwe n'itangazo ryo gusaba u Rwanda guhagarika ubufasha uwo mutwe uvugwaho guhabwa. Byibukijwe kandi ko hari amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agamije guhagarika intambara. Nubwo aya masezerano yasinywe, haravuga ko hari ibice bimwe na bimwe bya M23 byanze kuyubahiriza, bikomeza gufata uduce dutandukanye twa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibintu byatumye ingabo za leta ya Kongo zisubira ku rugamba zishimanywe n'izindi mbaraga. Aravuga ko ibirego bya M23 byo gushinja leta ya Kongo kwica abasivili ari uburyo bwo gushaka kwereka amahanga ko ari bo bari mu kuri. Nyamara abandi bakemeza ko intambara iyo ari yo yose igira ingaruka mbi ku baturage hatitawe ku ruhande ruyirimo. Abasesenguzi b'ibi bibazo bagaragaza ko kuba M23 yarigaruriye uduce twinshi ndetse cyangwa se ibice byinshi bya Kongo bituma igira imbogamizi zo kugumana ubutegetsi muri utwo duce, cyane cyane mu gihe ihakana inkunga ivugwa ko ihabwa n'u Rwanda mu gihe amahanga akomeje kuyitegereza no kuyisaba ibisobanuro. Mu gusoza, hari impungenge n'ibibazo bikomeje kwibazwa n'abaturage n'abakurikirana politike mpuzamahanga, birimo niba koko M23 yibwira ko amahanga atabona ibikorwa byayo, uko izabasha guhangana n'iyamamaza ry'abaturage bayirwanya ndetse n'uruhare rw'amahanga mu ntambara zimaze igihe mu bihugu bya Afurika. Abakurikirana ibibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko iyi ntambara ifite n'ingaruka zikomeye ku bukungu n'umutekano w'akarere, kandi ko iherezo ry'umutwe wa M23 rishobora kuba riri hafi bitewe n'igitutu cyiyongera kivuye imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Reka rero
amakuru yacu tube tuyahiniye hano. Shimira buri umwe wese uba wadutije umwanya we ndetse akadutiza n'amatwi. Kwibanira namwe ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane, ntabwo twabona uko tubashimira muri makeya. Amakuru twari dufite muri kino gitondo ni aya ngaya, niyo makuru yaragezweho muri iki gitondo, abayatugezeho natwe tukavuga ngo reka tuyabagezeho ku gihe. Ngayo nguko rero turabashimiye cyane, ariko nongera kwibutsa ko umuntu uri mushya hano utarakanda subscribe, nyamuneka ntankandireho kugira ngo atazajya acikwa n'aya makuru, ndetse twagure umuryango tunarushaho kwibanira ku nkuru n'ibiganiro biba bitambuka hano umunsi ku munsi. Mbibutsa ko nanone twafunguye urubuga rwa WhatsApp tugiye kuzajya tunyuzamo amafoto n'amavideo. Kwinjiramo nta kundi, na pininze link muri comment, uragenda ukandeho urahita winjira ku buryo bworoshye cyane, ubundi tuzajya turushaho gukomeza twibanira mu buzima bwa buri munsi, dusharinga n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza, Nyagasani akomeze kubarinda neza, turabakunda cyane, reka mbabwire ngo bye bye.